Азыр шамал күн желесин учуруп кетейин деп атат. Шамал. Биз Боом Капчыгайындабыз. Туугандар, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Амансыздарбы, сак саламатсыздарбы? Боом Капчыгайында Манасабан короосуна келдик. Бул короосу Тетикоза кафеси Best Food деген. Арашаны оттор ушул жерге келип чай ичиңиздер. Боом Капчыгайын көрдүңүздөр. Best Food деп Бишкектен Көтүкөзгө кетип атканда жолдун сол тарабында болуп калат. Мына ушул туугандар. Мен арашаны оттум деп чай ичип бересиздер. Жакшы. Акылжана кылып берет. Азыр жылкылар турат, койлорду көрсөтөм. Арашан койлору сатылат экен туугандар. Көрүңүздөр, шамал өтө катуу болуп атат бул жерде. Ушундай суук шамалга ышкан койлордон алгыңыздар келеби? Анда көрүңүздөр, Манасабан чарбасы менен бүгүн тааныштырып беребиз. Өзгөчө жакта турат. Мен ылдый карап түшүп келатамын. Азыр койлорду көрсөтөбүз. Манасаба бул жакта Тетакты иттер турат кафеси. Могу айгырларды бээлерине кызыгып сурап койдум. Өзү жылкы менен да ооруйм го. Могу аты турган кара айгыр күндө бээлерди эти менен айдап кетип, кайрага бетте ушул жерге айдап келет экен, түштө. Суу ичирет экен, жем жейт экен, кайра айдап кетет экен. Анан жай келгенде бир кара бээси бар экен. Могу чоң тоонун артында өтө чоң жайлоо бар экен. Бээ өзү шарт ээрчип кетет экен. Бул кара айгыр көптөн бери колунда экен, бир дагы кулунду карышка алдырган эмес экен. Азыр иттер келип бээлерди кууса да иттерди кууйт экен. Мына жакшы айгыр бар экен туугандар. Кара айгыр. Азыр мен эми каягынан кирсем экен. Манасаба койлорго кирип кетти. Артынан барайын. Бияка чыгарып экен. Бара береличи. Бул Манасаба Кыргызстанда биринчи жолу өрүк бышат экен. Бул үйдө өрүк багы бар. Кандайсыз? Алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Иштер жакшыбы, тынчсызбы? Кандай келиңиздер? Колум муздап калды. Бир мүнөт турайын депчи. Шамал катуу болот экен. Анан шамал жок жерге келип алыпсыз, сиз? Чукурга. Койду кайдан көрөбүз? Жиринчи. Тоок мен оройм, Брама светлый тооктор жүрөт. Жакта Азиат, Алабай, Шеркачал иттери бар экен. Короо. Могу сары топурак турат го, сары топурак. Ошодан курулган короо экен. Буга таштын дагы цементтин да кереги жок дейт. Каттык булгалат экен да. О. Сууга чыкты. Могу жаңы туугам же боозбу? Боз. Боозбу? Этиятыраак бассын. Тетигинен койлор ылдый карап. Баары чыктыбы? Жүрүң эми. Ана, жүр. Мен Манасабанын алдына келдим. Телефон чалып айткан болчу, менин койлорум орто койлор деп. Көпчүлүгү тууп калыптыр. Жада шамалды көрдүңүздөр, Ушундай шамалда жайлуу оттоп салмактуу алат экен. Машалла мына койлор. Мына койлор орто бойлуу. Кулактары узун. Жайылып жөнөдү асына мына койлор. Эми буларга жакшы койлорду койсо кылдана баштайт деми. Бир алганыңыз барбы? Куйругу алгандыкындай экен да, бир өзү ошого айткан. Арыктаганда. Мына коз мощный экен, ургач коз. Азыр бери карап тосолуп көрсөтөбүз. Мына суу. Могу жөнөкөй кой экен. Сыргатадан алгам. Абдурахим деген. Эмен баардыгы боз койлор болчу. Баары боз, Форестер деген кочкордун баласынан качыптыр. Форестер деген кочкордун баласынан качыптыр. Хош. Кочкор экен, була? Жаңы туудубу? Машалла. Кана Манасаба айтыңыз эми. Орто койлор экен, Орто койлор. Булар кандай? Могларда боз экен азыр. Бир 2-3 кой калды. Боз. 2-3 кой. Моглар козулар ба, быйылкылар? Быйылкы козулар. Булар ушул Форестердин баласынан качкан. Форестер кочкордун баласынан качыптыр. Мына койлорду өзүңүздөр да көрдүңүздөр. 20 баш кой. Мына 12 сатам дедиңизби? 12 баш койун сатам, козулуу койлордон. Козулуу кой, Мисалы мына койбу сатыла турган? Ак, сары кой. Ушулар да, Жок, могу ушул арасындагылар да. Ушактан бир 5 кой сатылбайт. Кызылдардан. Калгандары сатылат. Сатасыз. Неге эми жийип келе жатып эле кайра кайтып кеттиңиз койдон эми? Бул
Бияқта мен өзім қойларым бар, ағам қойлары бар. Ағам сатат әлем дегеннен сатып қачып. Ағаңыздың сатыдасыз, а? Туғандар, көрдіңіздер. Hem бұларға азыр сүйлөшүп қозылы қойлар екен, 12 баш. Сүйлөшөсүздөр, баарлашасыздар. Hem азыр шындап арашан типтүү қойлар баасы жакшы эле болуп атат. Hem бұларға жакшы кочкор койсоңуз, буюрса бұлар тезирээк кылданат да өзгөчөлүгү. Өзгөчөлүгү ошондо туғандар. Чоң кочкорлорду, линиясы жакшы кочкорлорду кое баштасаңыздар, мына кулактары узарат, тумшуктары чыга баштайт. Буттары жоонуп, могу кылчык жүнбү же пухпу могулар? Пух чыгып кеткен да? Сууктуктан. Мондай тыбыт эмес, а бирок? Бул мына жөнөкөй эле кой экен. Ошон үчүн мына буларды жакшы кочкор менен кылдасаңыздар, шанс чоңураак. Мына уже жакшы кочкор коюлуп, ушу коздар туула баштады, э? Мына сары коздар. Канча күндүк коздар булар эми? 1 айдан 5 айга чейин бар. Мына улар уже 1 айга чукулдап калган, э? 1 айга чукулдап калган коздар. Кочкор өзү кайда, кочкор? Кочкордон чыккан койлорду, боз койлордон. Боз, а? Кочкордон чыккан. Мына козлар ошонун балдары. Сонун козлар экен. Көрдүңүздөр? Машалла. Мына кара козучу? Кисардык, а? Кара козлар. Могу сары козларды көрдүңүздөрбү? Мына жайдары койдук окшойт, а? Бул да жакшы кочкордон качкан окшойт. Кисар коз бар. Кисар коз бар сизде. Койлор жакшы, десолу жакшы. Эти ортодон өйдө. Орто каттан койлор жок. 2 тиш, 4 тиш, 3 жаш койлор. 6 тиш болуп калабы 3 жаштар? 6 тиш, эң алдошого чейин. Бул чүйдөн келген, ысык чүй, ысык атадан келген койлор экен. Сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар, көрүп атасыздарбы мына. Могул жерге эле камап эле багып атабыз. Деди мына ушул жерде. Пока азыр туут бүткүчө ушул жерде турат экен да. Бул жаңы баштоочу экен. Эми сатып алам десеңиздер сатыңыздар. Агам сатам деп атат дейт. Сатып алыңыздар туугандар. Мына козулар менен кошо сатат экен. Мына козулар мына бир жакшы козулар турат. Тумшуктары өтө жакшы мына. Мана со эми булардын баалары канчадан болот эми? Козулар менен. Дүң баасы. Болор 45 миң сом болот. 45 миң сом. Ушул жерден келип көрө берет, а? Сиздер бул 12 боз менен. 12 баш кой. 1 айдан 5 айга чейин. 12 баш кой, 1 айдан 5 айга чейинки козулары менен экен туугандар. Сиздер сүйлөшөсүздөр. Буум капчыгайына келесиздер, биринчи жакшылап чайды ичесиздер, андан кийин койлорду көрө бересиздер ушул жерде. Жолдун боюнда Best Food деген чайханага келесиздер. Куйруктары разрез бар. Мына ушундай туугандар. Чүйгө, ысык көлгө, нарынга соляркасын куюп берсеңиз доставкасы бар. Машина менен өзүң таштап койсо, соляркасы. Портер өзүнүн кызматын сурайт ал. Соляркадан сырткары. Сүйлөшөсүздөр да туугандар. Бишкекке чейин, Бишкекке чейин. Буум капчыгайында. Негизи сиздер баасын эле келишсеңиздер болду. Азыр кой спрос. Ушу койлорду да тытып кетип атат азыр. Биз акырындан кочкор, коз кочкор сатып алып, коюп, кылдап алабыз дегендер да көп болуп атат. Анан сиздер эми 45 миң деди. Өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр, келишесиздер туугандар. Мына соған койлор. Корооду көрдүңүздөр. Качан бүгүн туулган козу, а? 1 саат болду туулган. 1 саат гана коюңузчу мындай. Ого. Эми куруй баштаптыр да? Өтө жакшы. Буларды буттары жон тим болуп биринчи болуп тегиш койдун козусу да. Бул токтунун биринчи баласы, э? Биринчи баласы. Эркекпи бул, э? Мен деле карайлык. Кара элексизби? Эркек ургач экенин. Эркек окшойт го. Му башынын жоондугу мына ширинасыга жоондугу мага жакты козунун. Мен баягы буюрса барган сайын тумшуктар чыга баштайт. Вот, буттарды көрдүңүздөрбү? Жоондугу. Узундуктуу экен, э? Форестердин баласы да булар. Жана айтып аткан кочкоруңуздун баласы, э? Өтө жакшы. Кайсы койдун баласы болуп калат бул?
Қайда қачып кетті енесі? Мынау қой бе? Мынау қой. Бұл бір тіш, екі тіш болса, өте жақсы тоқ деген туғандар. Бірінші баласы тем бар. Көрдіңіздер бе? Сіздер сөйлесесіздер. Экран астында Манасауын номерлерін қалтырдым. Байланышып көріңіздер. Анда месе біз видео жиынтайбыз. Қой емес, башқаларына да өтелі. Şu qoylar satılады екен. Сөйлесіп, барлашып көріңіздер. Мынау қошқар бұл? Не мынау? Бұла? 5 айлық. 5 айлық ұшыла? Ұшыны дағы сатасыз? Мынау? Башқа бұл? Ярочка. Ұрғачы мынау? Ұрғачы, ал сатылбайды. Мынау өлі күшті екен, мынау? Ярочка. Ошаны қармаңызшы? Бұл қайсы қошқардың қызы бұл? Ұрғач қозысы. Бұл жаш бе? Жаш, Бұйық қоз екен туғандар. Жаш. Әлі жаш екен. Болды, түшін көрдік, қозды шекем. Өте жа. Ошол енелері ұшылы қойлар бұл? Қошқар бая қошқар, Жоқ, башқа қошқардан. Башқа қошқардан. Жаңақ моғу қозыңыз ең чоң оқшайды, мынау қозы. Мынау ғой, еркек бұл? Еркек деймін. Жаңағы форестердің баласы. Туғандар байланысастар. Шында чоң қозыларына чейін қошып, қысқасы 12 қой екен да. Байланыс көресіздер. 45 мың сомнан күргі қой дейді. Қаласа қойлар өзінше де сатылар, қозылар өзінше сатылар. 5 қозы қошқар бар, жақсы. 5 қозы қошқар бар екен. Қаласа ошылар да өзінше қошып сатып берем дейді. Қаласа қойды да сатып алса болады дейді. Hem сөйлесесіздер, көндіресіздер. Манасауын біраз жібітсеңіздер, бәлкім барын сатып береді. Соның үшін көндіріңіздер туғандар. Буын қапчығай. Қошқар сатылақта. Bir кішінекейші. Жағы сатылық, өзім оқып келдім. Халифтің баласы дедіңіз, а? Абдулла Шариф, Халиф қошқары мынау. Қанша айлық екен бұл емі? Бұл 7 ай болады, февральда. Бұның несін жақтырдыңыз емсіз? Атасын көріп, баласын алдым дегенде. Бірақ бұттары жоғындық жайын деген, құйрықтары. Тапсым арқы меринос төгірік ерік. Төгірік. 7 айлық қозу. Жанында қашқал жүн ет. Ал бір жас болды. Мериносыңыз туй деген, Жоқ, ерік да. Ерік бесеміз. Мына туғандар. Неге? Адам сүзе бұл? Сонда ерді қойлардың арасында жүргенде сүзе. Қана? Бойы 95. Қошқардың бойы 95, Құлағын сенеген емесіңдер, 16 жасқа дейді. Құлағы бір 16 шығады дейді. Құйрығы зеркалда. Құйрығы тоғыла құйрық. Анан бұл қанша жаштық қошқар? 3 жаш. 3 жаш. Парода? Парода Гисарлы ғой. Гисарлы, Өз басқасынан келген сізге? Кемеден таныстардан сатып алғым. Жөнөкөй қойларға ұрыс жүргенім да. Жөнөкөй қойларға дейін. Жақшылық өзгөртіп екен жөнөкөй қойларды? Қозылар жақсы düşеді. Мен сіз бесе болды бұл қошқарың? Қойлардан да жүргенде Шuna. Bu beziçi бұл, ортпай бұл? Мына туғандар, мына қозғы шығар. Өте. Мына Халифтің баласы. Өте күшті екен. Халифтің баласы. Қошқарды көрдіңіз. Тоғылық. Разрез жайында. Халифтің баласын қанша қалдыңыз әм, сыр бол болса? Абдулла Ектаусын ортасында қалды да. Доллар менелер? Ема қойларды қылдайды екен садағы? Бұйырса. Өте жақсы. Аз қаптанына барып көрсетіп қойыңыз. Құш! 7 айлық қозы. Туғандар, айырмасы бар ба? Сапат қойты баштаңызда да, мұны Манасауым, мұны Халиф қозы. Мойынды қараңыздар, құйрық, баш. Красота бар да, мұндай сұлулық, тазалық. Сандан сапат қойтсаңыздар, досындай бола баштайды. Охой. Меринос сояды екенсіздер ме? Кафеге?
Кафеге союз. А нарқыча ол простой етке. Етке. Жөнөкөй эле биздин чарба койлордон окшойт, а? Меринос чалыш окшойт бул. Жок, мындай эле экен, туугандар. Сана сапат койсоңуздар, наркындай козуларды ала баштайсыздар андан. О, бизди карап турган 1 жаш ургаш токто экен. Жок, эркек кочкор. Эркек ба? Эркек. Биржа, бул жөнөкөй койдун баласы ошондо, э? Биздин. На сравнение, да? Я мындай. 7 айлык, бул 1 жаштык. 1 жаштык 7 айлык. Эми бул сапат көтүү деген ушул да туугандар. Сиздер биринчиден мындай продуктивностью дагы өзгөртүп атат. Мындай. Эгер этке чапсаңыздар, эттен да уруп салат, ашырып салат. Анан мындай табаны биттен да күчтүү болуп атат, бүт жагынан күчтүү болуп атат. Ошон үчүн азыр сапаттуу малдарды сиздер этке чаппаңыздар баасын. Баасын этке эмес, анын сапатына чабыш керек. Сиздер 1 кочкор алсаңыз, ото сиз 1 кочкор 80 койго чейин койсо болот. 50 койдун коосун оңдоп атасыздар 1 кочкор менен. Ошо янда эске алыш керек. Эми баасын иликтейли туугандар. Ошо кочкор сатылат экен. Чарба койлоруңуздарга мына ушу кочкорду коюп, бираз кылдап алып туруп, андан кийин мунун туулгандарга арашан койсоңуздар болот экен. А мунун баасы канча болот эми? Кочкордун баасы 60 000 сом, анан келип сүйлөшсөңөр түшүп берем. Сүйлөшөсүздөр, э? Койлото. Чагыш кочкорлорду койсоңуздар тезирээк тазаланып кетет. Өзгөчөлүгү ошондо. Сиздер ошон үчүн байланышып көрүңүздөр. Анан моундай койлорду алып алсаңыздар, канча жылда тазалап өтөсүздөр. Ошон үчүн бул дагы бир шанс сиздерге. Жак сарай. Охо. Сарайда пустой экен, да? Уй сарайбы бул? Аткор. Аткор? Бугага аткабы, эмнеге бул? Бугага деген санан байлайлы. Бул курулган чечинсе кире эле окшойт, э? Өлө, салкын го сарай. Жылуу да. Жайында салкын болобу? Жайында конкретно кышында жылуу, а жайында Эмкен сиз сар топурактан курупсуз да, ошон үчүн да туурабы? бүт сар топурак. Бул үстүнү пенопласт менен жылуулап койсоңуз, үйдө эле жылуу болуп атышойт. Канча бука атат эми бул жерге? 18 баш. 18 баш туугандар. Сарай пустой экен да. Буга көбөйтүшүңүз керек экен. Уклонда өтө сонун болуптур туугандар. Уклонда. Онда таш турбай, ошакта слив бар. Септик сыртка чыгып атат. Могу уклон наоборот бери карап кетет. Мына карасаңыз. Мына уклон бери карап келет экен. Бул жак болсо токтобой ага тургандай уклон экен да. Ташта слив бар менен өзү чыгып кетет экен. Сонун жерге жайгаштыр. Капчыгайга, сайга. Шамал да жок. Туугандар, мынау көк айгыр бар экен, экасы. Өзүм бээмден туулган дейт, данчак бээден. Сымеш экен да бул. Бул улакка да салынган эмес, а? Жок, улакка 1-2 жолу эле ойноп көрдүк. Местный улакка 5-5ке. Охо, бул багылган да эмес окшойт, менимче. Багылган эмес жок. Жөн эле бул жакта. О, минилүү эле. Жөн эле минилүү эле турат экен эми. Дай суутуп, карап, жемдеп, эме кылса фигурасы чыкчудай ат экен. Ата көкүрөктөрү, буттары жайында. Муну да сатам дейт. Бул аппетит жакшы. Неси бар ошондой эми улагы болбосо? Үйүр-мүйүргө коюп көргөнсүзбү? Жок, үйүргө салына элек, үйүргө ошто чоңой кырып. Бул өзү эле жалгыз эле турат, а? Бул жөн эле турат мындай четинде. Мында сатат экен, байланышып көрүңүздөр. Баасы жөндө эле койгонсузбу? Баасы бир 130 000 сом болсо сүйлөшөбүз. Сүйлөшүп көрөсүздөр туугандар. Экасы. Азыр корооду бүттүк. Мына ушул жерде суу кандай суу? Суу деген артезиан, скважина. 38 метр тереңдикте казылган. Ушул жерде суу чыгабы экен, ушу таштактан. Жолдун аркы үстүндө да. 38 метр тереңдикте, анан 450 метр өйдө насос менен теет. Ошондо бул сарайга да келет, кафеге да келет. Сизде азыр өрүктөрүңүздү да көрөлүчү, бир өрүктөрдү. О, карлик алмалар окшойт, э? Булар карлик алмалар.
Контейнер тұрады, тоқтыр. Өзіңіз бір любитель оқшайсыз негізі, мал жануарлардың. Баям. Ол жақта иттер бар кен. Итмен да орайсыз бе? Паражай келе. Бұрын қоқсымын азыр. Паражай келе. Таран деген. Саран? Таран. Қаран? Таран. Таран, е? Bir жаш екен, таран деген. Чоң бұл апалар қаран. Охрана қандай? Охрана жақсы, үні жоғын. Үні жоғын, е? Алды, көріңізші бір. Не дейді? Реакциясы қандай екен. Язда сіз болбасаңыз, бені қапшыдай түр көрсет өтат бұл. Ондай кеше емет. Арқы звонок. Арқы звонок. Не бар бұл қапшығайда? Не жыртқыштардан не жашайды? Не тиіші мүмкін малға бұл жақта? Түлкімен қашқыр, ә? Қашқыр әм бұл жақта көп жүре өрбесе керек малғыз. Жайлауды, ә? Түлкілер бар екен. Бұл? Қанчы қалаба, ә? 8 айлық екен туғандар. Не дейсіз? Кличкасын? Искерка? Жақшы. Это соның туған. Данғампа туғандар. 40 тонналық контейнер. Ондай тойыт қандай? Жемче өзіңізден шыға ба? Жемче өзімізден шығады. Орловкада поляларымыз бар. Кемінде, Орловка? Кемінде. Арпа? Арпа беде айдай үш дейді. Өтті жақшы арпалар екен туғандарына. Түшімді. Арпа жыттан отатта кесем, шыншалық жақшы пішкен арпалар екен. Жер күшті беді емес, де? Жер күшті, арпа. Жит ұрып тұрады да? Үрендік арпадайлар. Мұндай ирик екен, е? Чоң. Арпа, қойлар ле жырғаваттыр да сізде? Қойлар жырғаваттыр. Қойлар жырғаваттыр. Малдың ақысын болшында бер атамыз. Өлесеміз екен сізге. Жолдың бойында бұшат екен, бірінші мен өрігім бұшат дейді. Балықшын өліктерді қалып кетті, өй? Бірінші бәк, қолғандықтан үстін өріп бұшат ба, болып үстінде. Қанына кейін қаз үстінде қолғандықта соң болып кетті. Өрік қымбат мезгілде сатады екенсіз да? $60-70 сомдан саттық. Красной щеки, королевский лимонка деген өрікті. Жоқ карликовый да? Карликовый, Европаныкі? Европаныкі. 8 жылдық бақтар. 8 жылдық екен туғандар. Өріктің жай екен да бұл жер, е? Сіз моғымен су алып келгенсіз бе? Туғандар. Скважинадан насосмен тартылады екен. Мұны ұсырықтан алып олайыншы. Мұны оға жетпей жүрсе сізде бекер жатады ғой. Мұны түтетіш керек та, қана. Алды алып олам мен үйге, апарам үйге. Түтетіш керек та апар ұсырықты. Анан, мұна сауа бұға чейін қойып-ой, қанша жыл болды қой қармағаныңыз көз? Оғы зимний саткен балкон әйнектен. Арчалар, өріктер, алмабақтар, тәк қарарған жылқ бар. Мұна сауа жерде дүргімен башқарат екен малдычы. Сіздің айғырыңыз күшті екен, айғыр? Ақылды айғыр екен. Бейлеріңіз та мұнда қачпайды екен адамдан. Мұнауға су топтай бе? Бұл өрікті суғарған бачақ. Кафенің бачағы болса ішінде да. 5 тонналық бочкалар. 5 тонналық бочкалар. Жана өріктер да көрдіңіздер туғандар. Шамал болды, кеңір өшеттен сұраулар бері олайыншы да. Мұна сауа бұл жерге қанша жыл болды жайғашқаныңызға? Бір сол октябрда 17 жыл болды. 16,5 жыл болды азыр. Өзіңіз чүйік, емі тоңдық болдысыз. Тоңғы үй оламын, бір оғызы жейін болып қалдым. 18 жылдан бері. Жақшы. Да, бір екі сұрау берейін ем.
Mana so жанак шамалдан чугулбай калды. Бул жактан эле берейин ушу суроолорду кайтарып. Бу Арашан боюнча кайра токтолсок. Өзүңүз буга чейин эми кой сатып алып көргөнсүзбү? Мисалы кандай койлорду сатып көргөнсүз дегенде? Койлорду алып сатып деле кой алып сатып иштебейм деле. Өзүмө жаккан койлорду, ушул Арашан койлорду багып, көбөйтүп, төлдөтүп, көңүлгө жаккандай кылып иш кылып аткам анан. Ар бир нерсенин өзүнүн клиенти чыгып калат экен да. Эси чыкса бесин бер дегендей, малга да бирөөнүн көзү түшүп алганда ал кишиге деле буйрусун деп бердим. Так мындай сатайын деген деле ой жок болчу да. Таза Арашандарды. Таза Арашандар болчу. Канчадан бердиңиз? Канча баш койду дегендей? 23 кой, 17 козу, бир кочкор болчу. Козулуу койлорду $1000 бердим. Кочкорду $4,500 бердим. $27,500 ошондо. Ошондо 27,500. Булар таза Арашандарды ошондой бердиңиз. Турабы? Тура. Эми бул могу койлор сизде экинчи партия эми кайрадан. Экинчи партия. Ошо өзүм 8 кой алгам. Агам 9 кой алган. Ошолордун экинчи партия кылып алып көрөлүк деп үмүттөткөнбүз. Анан агам ошол 9 койду сатам деп калды. Эми бул койлор $1000 койлор эмес. Эми ал койлор башка, ачыгын айтканда. $1000, $1,500, $2,000 койлор башка. Бирок эми бул койлорду неге сиз именно ошо койлор тандадыңыз дейм да, кайра эле айланып келип. Эми булар баягы нириба, немияса болуп турган мезгилде азыр эми чарба койдон жакшы, бирок элитага жете албайт да. Эми булар тазалыгы бар экен бирок. Ошону кочкор коюп кылдайын дейсизби? Кандай болот эми бул жагы? Бул койлорду тамдаган эмеси Арашанга жакын. Кулагынын узундугу 23-25 см болбосо дагы 20 см бар. Өзүмө тамдаган койлордунчу. Анан жакшы кочкор алып кошсом эле кудай көрсө чөп жакшы козулайт. Булар эртерээк кылданат ошондо, эртерээк кылданат да. Мындай, буларда бир аз тазалык бар. Мындай Арашан жакшы кочкорду туура тандап туура койсо тезирээк ириктелип кетет. Мындай кылданып. Жөнөкөй чарбаныкыны уже кыйын болуп калса керек, бир 20-30 жыл өтүп кетет кылдагача. Ошон үчүн бул койлор деле ошондой баада болсо жакшы да туугандар. Козусу менен алып атабыз. Таза Арашан кочкор коюлган экен. Сатайын деген ошол экен. Агамдын коюну кара берип аттым эле. Агам койлорун сатам деп калды дейт. Мына ушундай сатылат экен туугандар. Өзүнүн 8 башын сатпайт экен. Өзүңүздөр келип көрөсүздөр, байланышасыздар Манасова менен. Ушул жагын көрдүңүздөр. Мен деле жана ошол сөздү кошумчаладым. Анда эмесе байланышыңыздар. Эми бул койлордо тазалык бар. Жакшы кочкор койсо эртерээк кылданат туугандар. Мына ушундай. Сиздер дагы сандан сапат коюңуздар. Манасовам кандай кочкор тандаса мына алыңыздар, сүйлөшүңүздөр, байланышып туруңуздар, бул жерден келип чай ичип туруңуздар. Анан Манасова кандай кочкор алдыңыз деп сураса, балким сиздерге телефондон таштайттыр. Сиздер дагы мына ошол койлорго Манасованын койлору алган кочкорлорундай кочкорлорду алып коюп отурсаңыздар, өзү акырындан кылданып барат. Эми бул мынау Арашан кою деле сиздикиндей эле койлор. Сиздикиндей эле орто типтүү койлорду алып туруп кылдады, көпчүлүгү. Туура селекция жасады. Ушундай даражага келип жетти. Баягы ачыгын айтканда азыр Кыргызстанда $5-6 койлор толуп турат, туурабы? Өтө кыйын койлор. $12,000 чейин кетти. Мисалы селекционерлердин мыкты койлору уже $3-4,000 болуп калды. Мисалы Рамис Бекенин койлоруна барсаң, жакшы койлорун алам десең, ал деле $3-4,000 дейт. Бирок стоит. Азыр элде спрос көбөйдү, ошо койлор өлдү дегенде $1000 козутуйт. А $1000 козуну бирөө бир чабан 100 кой начар кой болсо, орточо кой $10,000 кочкор ала албайт. $1000 коз кочкорго тиши өтөт. 2-3 койун сатса жетет. Ошентип туугандар селекция деген ушул да. Сиздер дагы сандан сапат коюңуздар. Боом капчыгай.